Assalamu alaikum. Жалпы биздин Ағлам Хабар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, жалпы эле кадырман кыргызстандыктар, амансыздарбы туугандар. Мен сиздерге бүгүн 28 сентябрь күнү ошол жаңы ноокаттагы аралаштырып койлордун, анан дагы ошол коз-кочкорлордун бааларын билип берейин. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар, баарыңыздар колдоо иретинде бир лайк менен кирип келиңиздер. Анда эмесе бул чыгарылышыбызды баштайбыз туугандар. Мына ушул жерден баштайлычы. Assalamu alaikum. Таксыр. Козулар канчадан? 10дан, а? Бар, эркектер бар, бардык, кочкорлор. Ургачылар да бар. Ургачылар да бар. Каякта жүргөн козулар булар? Өзгөн, а? Өзгөндөн келдиби? Жакшы. Базарыңыз берсин. Эмнеге туугандар? Өзгөндөн келип тур. Козулар. Жакшы. Баасын уктуңуздар. 10 миңден экен туугандар. Мына ушундай. Бул жака өтсөк. Бул кочкорлор сиздерденби таксы? Канчадан баасы? Сатылышы 10 миңден, а? Каяктан келди булар? Оштон, а? Дүңүндө да сатып бересиздерби, а? Номерлерди айтып койбойсузбу? Нем болса чалат да байланышып. 770 миң. 770 миң, аха. 18. Канча? 18. 18. 01 деген. Мына туугандар. Оштон келип тур булар. Сатылышы 10 миңден дейт. Жакшы. Базарыңыз берсин. Базарыңыз берсин. Жолда машинаңызды коюп коюпсуз. Наш кошкорлор канча болупту? Сиздерби? 17200 сатылды оптун. Бардыгы сатылдыбы? Аха. Маш кичинекөөк таттым. 17200ден сатылып тур туугандар. Машинаңызга тийип кетиптир. Чыгып барак койгон. Эмнеге? 8216. Бардыгы сатылды да ошондо таксыр, Дүңүнө канча болду вообще баасы? Машинаңызды карап коюңуз. Азыр мен сиздерге Машинаңызга тийип кетиптир. ошондо бардыгы канча болуп калат экен, а? 17300ден болуп тур туугандар. Ар бири. Таксыр булар каякта жүргөн? Каяктын козулары булар, кошкорлору. Төй моюндуку? Төй моюнда жүргөн экен. Болду, тартабыз. Мына туугандар. Төй моюнда жүргөн экен, өзү негизги таластан келиптир. Мына ушундай. Таксыр булар сизденби? Бор, канчадан сурап атасың? Баасы канча? Аркылды булар. Аркылды, 15. 16. Болду, өзүм тарттык. Өз тартылат. Мына туугандар, көрүңүздөр. Номерлерди айтып койбойсузбу? Дүңүнө сурап калгандар болушу мүмкүн да. Олорду бар. Бизге дүң кабайт, астыбайт. А? Бул жерде теле кой калды, мына өкөйүп кеткен. Булар жаш кандай болуп сонда? Жаштары орто жаш, жогорусу ham бар. Жакшы. Өзүн таптым. Неге? Базарыңыз берсин онда. Жака чыгайлычы биз. Монусunu карабадым, мен да жүрмөн экен. Таксыз канча сурап атасыз? Баасы канча баасы? 14тон, а? Булар табажа. Коз-кочкорлор. 14тон. Каяктан келди булар? Булар Белоруктан келди. Белорук? Ноокаттан. Кайсы канал? Ағлам Т деген. Ағлам Хабарга кирет да. Жакшы. Кети бар. Адам хабар дейт. Ана караң өзү бурала деген анасы. Буралат да, бурап тарта бер. Таксыр, номерлерди айтып койбойсузбу? Дүңүнө алып калгандар болот да. Мунерде эле сатып берет окшойт. Сатылып кетет, а? Болду. Мына алайдын койлорунан бир тартып койгон. Алайдын койлору. Бисарбы? Жок, алайдын койлору булар, арзан. Алайдын койлору, а? Алайдын койлору экен туугандар, мынакей. Канчадан сурап атасың? Мына каттан 16 миңге берилбеди, мына катта. Онаны 10 миң сурады, мына чегиден отдельный турган. Булар 2 күндөн бери иш беле жээлек.
Ha, ne septi? Alaydan geldi da. Alaydan geldi. Ha. Manalar 9000'den so'raydi. 9000 dan ha. Bak oltami deyiz. Boşalar voltat hozir. Aha. Şu mallarda. Bozoringiz bersin. Aytganing kelsin. Igilik. Olmuş. Gel. Oho, bunalar-chi bunalar. Hava sizdanmi bu? Oqsoqol. Qanchadan so'rayapsiz? Bag'asi qanchadan endi bag'asi? 14 dan ekan. 14 mingdan ha? Voy, cho'ngi shu chekidagi 16 ming. Olgani 14 mingdan. Mana aka, to'g'andar. Nega quyruqda mishina ko'rsatib qo'ying, to'g'andar mana aka. Qo'ylarda shunday so'rayapti. Ular qancha yoshdan, qanchalar tuyib qoldi? Ular qo'zi va qo'ylar. Ha men chiqarib berib tartib Yo'q, oldim. yo'q, sizni tortmadim ha. Qadamjoydan ko'rdim dedi, bittasiga boshqa ko'rdim dedi. Endi bozordagi odam shunday bo'ladi-da. Sholar to'kirishni to'laysiz dedi, men yo'q, to'lamay. To'layim deb qo'ymaysizmi? Ular içindegiler nasıl? Bular mening. Qo'shqoringiz qancha bunasi? 16 ming bo'ldi. 16 ming? Ha, yaxshi, yaxshi. O'z qayerdan keldi bular? Qo'qotdanlar? O'zgandanmi? Ana, O'zgandan keldi. Onlar Ular O'zgandan keldi. bo'pti, bozoringiz bersin. Ha. O, YouTube. Assalomu alaykum. Ovoz qanchadan so'radingiz ularda? 18 dan. Bu parodasi qanday? Jo, siz tortmang, hisobga. Parodasi Bishkekskiga. Nega to'g'onlar Bishkekskiga. Bir siramdan ko'rsatib qo'ying. Bog'lar qanchadan? Mana shular bog'si qancha? Ular 18 dan. 18 mingdan ekan to'g'onlar bular. Bishkekskiga. Assalomu alaykum. Olam qovar degan. Sizniki qancha bu? 15 dan. 15 dan ha? 15 dan ekan. Bularning parodasi qanday? Qarashan. Nega butarından ko'rsatib qo'yingchi? Qarashanlar ekan, to'g'onlar. Quyruqlaridan ko'rsatib qo'yilgan ekan. Bularchi bular? Ular sotildi. Sotildi. Qanchadan sotildi? 17 mingdan. 3 ha? Nega? 17 mingdan sotilib turdi to'g'onlar. Oh, bozoringiz bersin. Nega to'g'onlar? O, sizdan bular? Siz tortmaymi, qizil. Nega? Qayerdan keldi bular? Taqsir? Alaydan. Alaydan? O'zingiz Alaydan kelsiz. Shu yerdan olib keldingiz-da? O'shdan. Qanchadan so'radingiz? Boz qanchadan? 10 mingdan, ha? 10 ming. Yash qanday bu bultirqilarda shunda? Bu yil erta yozda, to'lda bo'ladi. 10 mingdan ekan, to'g'onlar mana shular. 10 mingdan. Bozoringiz bersin, taqsir. O'zingiz sotmang. Mana aka qo'ylar to'g'onlar. Ha, bu qo'ylarni qanchadan so'radingiz? Boz qancha? Mana shu 13 mingdan kam bor. 13 mingdan kam bor, taqsirgacha. Mana ular 15 dan. Kamiki Ular 15 mingdan, ha? Dastavka bekar. Dastavka bekar. Ha, yaxshi. 4 tish. Ochib qarayapti. Mana ham qarang. Mana aka to'g'onlar. 13 mingdan kamiki bergan. Mana ham zo'r. Bular qayoqda yurgan qo'ylar, ha? Ular nimaliki? Alaydanmi? Alaydan keldi. Alaydan kelgan qo'ylar ko'p ekan to'g'onlar. 13 mingdan kam bor. Oho, bu. Nega to'g'onlar? Qanchadan taqsir bular? 13,5 mingdan. Tandamay 13,5 mingdan. Qishin sog'lar, so'yishga bo'lsa. So'yishga bo'lsa yaxshi, ha, yetib bor ekan, ha, yaxshi. Qaysi kanal bu? Bu olam qovar degan taqsir. Qanchadan dedingiz, ham sotilishi? Sotilishi 13,5 dan, 15 dan deb o'tamiz, 13,5 dan berib o'tamiz. So'yishga yaxshi ekan, ha? To'lka so'yishga, tezga. Mana aka to'g'onlar ko'rdingizlar. Etlar yaxshi ekan.
Bazarınız versin taqsir. Mana shunday jilamiz tuğanlar. Ana shu qo'zini bir ishlama qilib egasini ham bir to'g'ri. Ya bu qancha so'rayapti buni? Bosh qancha? Bu hot qancha deyapti egasi? Bu egasi bu hot qancha deyapti? 15.000. 15.000. 15.000 kemi bor ekan, ha? Qancha bu? O'zi qochqor, ha? Qochqor. Bo'lish qancha? 15.000 kami bu. 15.000. Buni aybi jina diyeta qildirib qo'yibdi. Ha. O tariq ekan. Ha, diyeta qildirib qo'yibdi. Ha. Hozirda pichan to'platibdi. Shunday jamlash kerak ekanda. Taqsir qancha so'radingiz? Bering. Qattiq bo'ladi. Qancha? Keling. 10,5. 10,5 dan. Shunday tuğanlar qarangizlarchi. Mana shunday. Olam qavar degan taqsir. Olam qavar. Жаңыдан ғана ашылдық. Мынаке. Olam qavar, ha. Mınaке базар. Ошол туғандар. Бұл шығарылыштағы аяғына келіп қалды. Бұйырса сіздерге дағыдағы қызмат қылабыз. Андықтан бізбен бірге болып тұрыңыздар.